Gus ha thula cóta san go raibh ceannart i CDU Friedrich Merz an nachhenselir i san is teoí na dtheoinn a go bhítáil I bhíidir cheachcain. Me gúte go tá go raibh pártaí ní fiúd leith deisiúg in AFD a hí a sé dara áte. A gadis a Berlin, Andrés Wolf. Ha mé seo ag ábhaile Berlin tuamh hail na haine, agus sé seo drochaid glínice far an bábhast loch brathí gan imimeid idir an únach hóviatach agus na stáitsin únichte. An tuamhile ha Potsdam agus sé seo an roint tuí far a bhfuil Olaf Scholz a sésa go ríist, Chancellor na Geramalch bun na Socialist Democratach an SPD. Gúteach ha Annalena Baerbock na sésa an seo, bun na fartaí uaine agus ise na Minister Kane an drásda. Bha tres party as a chomhaintach de Liberalach Suda ach gach iad san an rialtas as an táin mu esúnta innovas. Se bailíochtarí a an Potsdam agus bábhas gan a ríd an prusianach fudacha seo ag gnáim. Bana seo ag Castel Sicilianhof a chur Winston Churchill, Harry Truman agus Joseph Stalin an lávan na dí únta which an ochgad bliana, únta muna bheith an dan gan na Geramalch as dé am na natsach. Jadánig héit munja na Geramalch gan na boxichin ballad agus ha hulacalasan gan jéid ag an alternative für Deutschland no AFD na votichen achgassen a gúplachig guma ichad sich hiad. So Friedrich Merz has gyn y CDU, yn parti a bheith Angela Merkel ag gwynawn. Yn cwntas yn berg iad sy'n yn bar, glimwch dicer sigiad gan y fod. Haes am dimana sach gan o laif iesh na ba Angela Merkel gyda, agos ha ein cwsber gysonrig yr hun yn bar, cysil in Imrichus. Agos ha sim gysonrig y byr as ben yn Iwnsi am yn Munich, Magdeburg agos Solingen. Ha an AFD gúteach go mór in Imrichus a Lutherburg a ha an CDU agus a chuúlafhartaí eile a dúltaigh po operafeig Lochasan. Se a Geramalch dú ich gríomhachas nan Carabatan ach ha an drástan a haula triplach in economach as an dú ich a seo. Chanata muna ginse company Volkswagen Gyroad a dollar lúdacha gan lochgobrach achga le 3 míle an ceann cóig bliana. Ha economy hína I mesc nan dúlin a hachgas an dú ich seo, agus torach na dúcha a lúdachag fat córas dá bliana. Se an Bundestag Parliament na Geramalch an darna Parliament a smútha as an dúgal as dé Sína, le 6 agus 3 ball, ach héad sinna gearach síos go 6 agus 3 as dé an tui. Ha thulaála sound gide cobhaintach idir an CDU agus an SPD a bheits agus dúr, ach goite an toire trín her mísan mus bí rialtas úr as déachag, agus goite nach tachar móran as an úne a hásin. Ag an náam ha an rang an usaíoch politikach car an lach cúteach agus a gáil tro heithir rialtas an nudí. Ha beach gaun go bhfuil stúrig sesfach I dhí an dagúich as mó as an rinneorpa difar överin cocug na Ucrán na Misk. Andreas Wolf, BBC an lá, an Berlin.